example at tari ngajichala sat ni bala na hichila ani na busultin jingila hana ji na camera stand hana umudu tashani open begini oh this camera ni stand the jumps me then on a mic chair to wireless me then ninuchu the setup ani gite lo lap the lo vlog na lo lap the lo game me se me bate comments charu to sigi chinde the family members to sigi chinde the ani bendige mic chinyo me then well unbox pe oh was anani do chi charger me chigan me part intelligent tracking selfie stick oh ana guys oh take me there tayo kasi open niya ano chito wala set up guys ano sa ko yun de ani ano ya te anita kada bete ano guys te anita pe adjust up ko me rangi te ana phone chu ta te me guys then analo phone chuni gi dume aneta phone gi size ta chidi aneta pe to tele ana button disu do then pari tap aneta trimbi de lo pa disu tap pe de lo ana direct shortcut sumbe ana ip chi ana pata me hote tele holo ana button ip chi guys aneta stand be aneta de me aneta and phone aneta sha pedalo nachige ma stand lishumbe jingjibe de umate tan inside na madi power button lo anjun to ana then guys ani me mic me ana guys ngachi pha ani Nike Legend में हम कोई चैनल दिन में ये इधर पर ओपन वीडियो guys ani dite phone gi holo charge chusage saguna lu chuni gi me guys ani de touch try begi me guys first uncover thingy मुझे कुछ shit andi ana tsube charge pesa isaguna chuni me guys ana phone ani yesi dele tawen ana mic ni redo guys ana ko ke bombe mi boy lo bate vlog na lo comments ani chinde te achige vlog chinu vlog ke de no mic chinu ji ana dele gashlo ya ana lo charge peni gi chitu mic na lo charge peni gi yeah guys then try begin mic chima esto pla te certo ba ana chu koi guys then ana chu then mic ya on be but ana le power button to then on be chabe then videos of the ana lo lam nere me guys ya chaw tele ke bom jani me ana clip ye to bate guys golana la matap ani to ona ma ne top pe tele lo lap to be then ani zu use spending much in video first video on be tele ani then device ti nana chu charging cable ke tele ani mic ti use thani me am cherane guys mic check video में mic check hana tamchi di jai देखो ngachi hot apati ani phone ji 2 meter sine an buta ke bom kate guys ani बताइए guys map hello guys ngata to tenche ninu chu setup ke vlog edit chapte
Itato sensei edit chapter lo ngai kachi three se watching no chigi blog na lo ke listen de boom de se to be duram indu tenga gia listen de hami boy se dibeni de ge in phamni ge ana mic wireless chinyoji se tatonga chi ge mic check de tage before and after ani mic use video da mapi khebar chachta ge tani no chigi chache mic check den example ani niachi mingetan din dojin amgil ko ngachigi vlog ki anime ani hastangwa editor ni guys editor na guys hemadi ni no vlog to the lu de ke boom bi chapta time mic use to the lu KSL to be nishum me go me time the related ni no ke boom bi cham ni do te chu lang aida अपन करिन छेस लगे guys ni aida pajan no jinsta we guys na mic slow mic change kelmaten hansu guys ne guys video nan bena me guys like subscribe and share and comment guys hanji me lagi ikaw na an be ko mi karin che guys